Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot matlaangan ni Jenny, ang makikalay sa akin ni Alex. Iti aldaw ti kasarda, nabartakda, kat dita, insarakda ida iti kwartuda. Kasta unay asuron ni Jenny, idi nakapuot da itoy. Asi aarakop kenkwana, ti asawa na. Uray kasano ti surun na, di na impadlaw ken ni Antina. Iti panaglabas dagiti aldaw, aginaw ni Jenny, masuron mananda itoy, tapampanunuten na, no kasanulangan ti itsura na, no dumakkelan ti tiyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak! Nanang! Pulos ajak kayat na ito eh. Daytag at agkikiyad ditan. Pakpakawan. Nagalas ang kitangan ti masikog. Diyak kayat ti rumor. Diyak kayat amang titadakadakal ti tiyan ko. Gapo ka de ta ipeteng mo alalaki ka. Dayta itan ti ebidensya ti kinababaem anak ko. Diyak kayat nanang! Ngam, anak mo dayta. Di ka di maasi iti sikugmaw. Di pala na ipasgay, katkastan ti ibagbagam. Sige nga ro din, nanang. Bye. Bye, anak ko. Daytoy kat ginaganganab ko nakikalay sa. Nga uray saan ko humamat ang kayat. Kanya nga'y tima ko na dagiti babae nga inarang ko. Nung makita dak ang masikog. Ay, buisit kidi. Day jay tumag ngamin nga Alex. Kagurgurak. No katamad diri daw, iha. Di ka pa'y rimwar, anangan. Madi ka dilat na tirik na. Nanti, jakpay kayat tirmor. Anya ka di ti kayat mo akanen. Tapayag ko, iti katulong. Sana ka mabisi nanti. Jak kayat timangan. Rumbeng, amang ipaunag ka. Uray basit. Inton kuan, agolser ka. Umayak tulatan ijay ko sina, numabisinak anti. Laglagi pam, Jenny. Saan anasalun at ti anak mo, no di mo aywanan tabaghim? Di ka kanumat mangmangan. Anya ti kahit mo akanan, ta igatangan ka. Darangidangan amanggang, kun aramang abugong. Ang saan mat atsimpo ti mangga ita? Dinamag mo no anya ti kayat ko akanin. Isungay baka. Sige. Mabit lang nga rod, Inakagbirok, barang adama sa pulak. Saan kaso ng sangpada? Nawan mangga! Itay pa yan, nakita ka dito'y palengke, Apay, nabirbiro kang paray. Makasarakak nga tanga itinaata amangga, bro. Ay, sos. Day takit tirigat na ita. Agbirok ka iti prutas. Asaan namit apanawid. Pangalak na ingat, Apay, awan ka diti bunga ti mangga iti away? Ayaw na niya. Padasag man gayam ti agdamag. At anay awan ang nagbunga amang gaijay. Wala. No aman, mangkita ka iti sabali analsam a prutas. Ay, sukit ti awid mo. Ay, agyaman ak itinsingasing mo, bro. Tatang, saan ngamin anang nangan ni Jenny? Mangga ti kayat na akanain. Awan ka diti bunga ti mangga dita? Di mo lapari to, mas tiyan mo ka nagbunga ti mangga na. O sige. Mangarkilak iti pagluganak. Umayak dita, tainta gumatang. Ay, ipabigat mo barok, tarabiin. Itaan tatang. Imbaga ni Jenny asa anak kanu asumangsangpet no awan manggang yawid ko. Ha? Ay, unay ka, daytan. Ay, sige. Urayan ka, taintay di balay na pari Tomas. O sige, umaya kon tatang. Asino tinakasaritam iti cellphone.
Mangga, kunkunamot. Ni kano nga rod, Ginay. Sana nang nanganta mangga ka no, ti kayat na. Ay, pangalaan na nga iti mangga ita. Naira na mga dasagay sa abunga ti mangga ni Pare Tomas. Umay ka no ni Alex ita, taingkam gumatang. Ita arabi eh. Wen Tako na kano ni Ginay, asaan asumang sangpet ni Alex no awan ti mangga nga yawid na. Ay, sus. Ay, nagin inawak. Ngam saan akasta? No siyak ti baon mo iti rabi ama pa nagbirok iti prutas. Nga saan nabot at chimpaw? Aha! Duray awambait. Mangan kanto ano adda? Nay, apayan pare. Rinabrabi iyo matimay dito'y balay. Ay, umay kami man gumatang iti bunga ti mangga, paray. Iti kastoy nga oras ti rabi paray. Pangasyo tata. Adda flashlight ko. Mabalin ka di ngayon tayo mangsukit iti mangga. Angam nagngato ta mangga barok. Masapul nga ulyem. Kabalak ti umuli tata. At alakid di mayawid ko amangga. Malangarod Mapantayaw iti poon ti mangga. Adda ijay igid ti talon. Ay, agyaman ako na tata. Kunak no awan masapulak amangga. Ay, nakasanon nga no saan nagbunga ti mangga ni Pare Tomas. Ay, sigurado adakkel apari ko, tatang. Adda kadimot na alayo amangga. Adda, ay ni Alex pa'y ati mulay. Ay, nakarumat ti kasta. Umulay ti rabrabe eh. Ay, tinadumalaang ipabigat dan. Saan mat nga emergency? Ay, malagip ko man. Patuluyan nga ta ni Ginay, timbaga na nga ipaanal nanto ti kasarda. Kanya pa'y laang ti sapulan na ni Alex, kanakasingsingpot at tao. Huwag nga rab, sa pa ipapilit na alalaki. Kanya nga itake nagsikugmay. Day tangarod kat. Ay, manuti kas ka di Alex, nga inayat na, ti maysa atumboy. Puno nga tanganda panagayat na ka ni Ginay. Di naramiden day jay a sakripisyo, no di na ay ayatan. Kumay kan Jenny. At nanalak amangga. Tumbigatin ang mga anak. Rabi ipay. Anya? Nagarkilak iti lugan. Imulyak arabrabi Ita, di mo matgayam kayat aganan ti insangpet ko amangga. Nagkunang amin nga inka mga arkilak. Kun umuli. Gimatang ka kumalatan ay ijay tsendahan. Nagbiro kak ijay tsindaan. Angam saan ngamin apa nagmamangga ita. Naira na laeng nga da nagbunga amangga ijay away. Sagsagay sapay nga raod. Anya ko may ito. Di ka mo't pinilit amapan. O sige, inak man lang maturugan. Tanay, napuyat ka nabanugak. Saan ka nga mas asidag kanya ka? Agbakwarak tumanang. O di saan lang. Maturugak dito'y datar. Agaplaga kon. Masuron kan samad. Asino ti sana masuron? Nyamat ng tikas to'y abyak. Saan ka nga dayang mo duma? Yak na awatan, tindayang mo dumo. Kukwam tinangig mo. Anya ti kunam? Yak mangag ti bagbagam. Tikunak, di ka tumanagari. Takayat kon ti maturog. Nabanugak ang nagbiyahe kan imuli iti mangga. Urno sumsamot ti papeles, ti panangipanagan mo iti pasdag ka ni Jenny, friend. Indrugik pa'y laeng, friend. Kita, no maikarimot laeng, sakbay apermaak nga itadkan ko na. Naibagam nga amangan no masikog. Pudno ka di matlaeng amasikog. Wen, iso amaragsakan ak. Ang sana pulo sa rumrumwar iti seled na. Ne, apay ngay asaan arumrumwar, friend? Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Manipod na ginaw, ijay nalatan seled da. Ay, amangan no marigatan mo't nga aginaw. Kasta ti atap ko. Agmaymay sa kamot anagawid. Apay adi mo kadwa ni Alex. Kapilitan nga iso ti agyan ijay kusina ti restaurant nanang. Awan ngamin kadwa na ijay. Nagawid, tada ka no emergency. Ay, sumagmamano alawas. Madlawon ti tiyan mo.
Sana na may lambang. Day tangarod ti pakabisita. Diyak kayat amakita da amasikugang. Anya ko matidagas na. Katadamat asawam. Amuyo man, napilitan nakla ang alaki kan laysa. Nga makita ka na singpot ti asawam. Di mo ka di pa'y nasursuro nga ayatan. Kasano ko mga agayatak ngay itilalaki, nanang? Gapaw, ta ibagbagam alalaki ka. Adda ka di agsikog alalaki alaman. Buisit kit diti kastoy. Masurunak at talaga. Kasurun mo ka di ti anak mo? Ay, napatag ti anak. Jenny, kumut-kutong kan. Mangan ka kuma. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti ilutok. Kasla kayat ko ti sinigang alamos. O sige, agtugaw ka pailaan. Ta ilutuan ka, barang kayat mo akanan. Nagrigat matgayam ti kastoy. Talaga akasta ka no ti agbalin nga ina. Nagsao ka manin itijak kayat amanggan. Apay kumaadi mo kayat amangag. Kat may sakan ton nga ina. Ay, diyakan mo kan ka. Inak manlaangan ijay silid. O sige, tayag kunto ijay ti kanam, inton makaluto ak. Oh, mangan kan Jenny. Madanagan ak itisan mo apan panangan. No saan agapukan ka? Awan ko maday ti arigat ko. No makaanak ka, makaginawa kan ton. Manupay abulan nga isakbay ang mapasamak dito. Adupay arigat ti mapasamak. Ha? Sige, agan anos kalata. Talaga kasta. Nalaka lang ti mangibaga nga agan anos. Ta saan asika ti makarikrik na iti marikrik na. No mabalin la kumasya kung ti mangrik na iti dayta marikrik nam. Aramidak, saan mo't nga minamabalin? Nagsaya at katkuman, numabalin asublatam tinagmadi amarikrik na. Sana bali? As-asikason kamet. Uray iti panangasikasulaang ti maitulong ko ken ka. Madlawan ti tiyan mo, balasang ko. Sumagmamanulang na bulan, may sakan nga ina. Ha? Ina, kunayo, anti. Wala. Anya kumangay no di ina. Alangan mo't nga ama. Nagasat ka ni Alex, tanaanos kan ka. Awan matkit diti maibagakin ni Alex, anti. Ang agab-abuso kan sa iha. Awan tikas ka ni Alex kasingpat nga asawa. Anya ka diti madlaw yung ako nam, anti. Kunam ka di ajak makitkita ti aramidam kan kuana. Madlaw ko nga awan ti panagayat mo kan kuana. Pagpunaan nyo mat ngayon, anti. Uray saan mo nga ibaga. Tamain imatangak dagiti mapaspasama. Hello? Asino ka di dito eh? Ha? Ospital? Ni Alex? Adda dita? Na-aksidente? Ay, sige, umay kami dita. Asino ti imawag? Ospital, kunam samet. Ni Alex ka no, anti. At dito ospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kun ti mapan. Tadi mo matkayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.